puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Dios. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Dios. Grandes puertas abrirán, su poder. Puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Jehová. Grandes puertas abrirán, su poder descenderá, esta obra avanzará por la gloria de Dios. Grandes puertas abrirán. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son la gloria y la honra, Padre. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Oh, gloria a ti, Padre. Oh, maravilloso eres, Señor. Digno de alabanza eres, Jehová. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Grande, grande eres, Padre. Digno de alabanza eres, Señor. Oh, maravilloso eres, Señor. Hermano, ¿quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Solamente van a pasar hacia atrás a repartir la clase los niños pequeños. Los jóvenes se quedan dentro del salón. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romano. Romanos 3, Romains chapitre 3, 23. verset 23. Romains 3, 23. Alléluia. Alabanza tu nombre. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Alabanza. ¿Todos lo tienen, mis hermanos? Amén. Vous joignez? Romanos 3, 23. Amén. Y dicen así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Voilà pour ça, non, papa, avec petit là, avec Saint-Esprit. Tout le monde fait péché. Yo tout viré d'eau, by bon Dieu, qui a pouvoir. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a dejar al hermano Acer que sea él orando para que sea el Señor usándome
en Amén. esta mañana. Glória a Deus. Será bom, meu irmão, sabe, man? Papai com Deus ao meinta, pedir Deus ao meinta, papai com bo, pe tocar você completamente ao meinta. Deus está bota grande, bota precioso, bota maravilhoso, meu rei. Para celestial, nossa siga presença, Deus meu. Tata bota aqui de impressão especial para a glória. Oh, Deus, no momento aqui, Padre, mira você, meu Deus da glória. Está solamente o instrumento para o santo. Tata bota para embiricho na boa por ao meinta, meu rei. Para meu DJ para o santo. Tata que sulep na meu rei. Me derrogava para celestial, Deus meu. Passa o carvão incendio, olha a glória. Riba sua boca, Padre. Tata inspirou uma especial, Padre. Dona palavra de Deus meu. Senhor, toca o povo para o santo. Toca a igreja ao noite, meu rei. Oh, Deus meu, Papa ao meita, Padre. Para meu servidor, olha a glória. Tata se costando grande ao meita para o santo. Sana está que está enfermo, Padre. Oh, Deus da glória. Bota aqui em presente, Tata. Para se costando grande, meu rei. Oh, Jesus de Nazaré. Bautiza ao meita. Bautiza ao meita, Padre. Quita todo impedimento para o santo. Deus da glória. Nós está repreendendo, Deus meu. Toda força de tinebra, Padre. De que nome de Jesus para o santo. A palavra está ali com liberdade que vá. De que nome de Jesus Tata. Me dá agradecido, meu Deus. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Bien-aimé. Sean más que bienvenidos hoy a la casa de Dios. Bienvenue à bon Dieu matin. A mi hermano, el traductor, Amen. le doy gracias por ayudarme. Moi dis merci parce qu'il a aidé moi, traduit. Tengo que hablar un poco primero porque los nervios siempre me atacan bastante cuando me paro aquí delante. Moi je voulais faire un petit loué avant parce que nerve toujours en toucher moi. Y antes de empezar a dar la palabra, tengo que soltarme. Avant de commencer, by parole là, j'ai besoin faire un petit Le doy la gracia al Señor porque estoy aquí en este momento. Moi dis merci parce que moi là dans moment ça. Mi título de este mensaje Petit message là matin, es un pequeño mensaje estudio que he traído en esta mañana. c'est un message un petit tout petit moi venu avec le matin. ¿Cómo podemos conseguir la salvación? Comment on est capable de faire joindre délivrance ou bien salut? He buscado, he escudriñado un poco en la Biblia Moi t'ai cherché, moi t'ai examiné en Bible y he encontrado versículos moi rencontré verset que me hablan de la qui salvación. parlait avec moi de délivrance. En realidad, yo me preguntaba cuántos versículos pueden haber en la Biblia que habla de la salvación. En réalité, je me posais ma question, combien de versets capable de gagner à délivrance dans la Bible? Porque yo quería anotarlo todo. Parce que je voulais écrire tout. Pero si empezamos a hablar de todos los versículos que, Y si hablan, no como- que hablan de la salvación en la Biblia, Si nous commençons à parler de tout le verset qui parle de salut qui est dans la Bible, tenemos que hacer un estudio de 2 o 3 días. nous devons faire une étude qui dure 3 jours. La salvación no empieza a hablar de la salvación en Génesis. Et nous commençons à parler de délivrance dans Genèse. En Génesis 49, 18, Genèse 49, verset 18. ahí empieza a hablar de la salvación en la Là, il Biblia. commence à parler de délivrance. Là. Y termina en Apocalipsis Et puis il termine dans Révélation 19:1. 19, verset 1er. Y me puse a contar los versículos Et puis, je commence à mettre verset ça. y son 165 versículos que Ya habla me la co- Biblia de la Je salvación. commence à compter des versets. Moi, je viens de 165 versets qui parlaient de Gloria a délivrance dans la Bible. Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Alléluia. ¿Qué es la salvación? Qui ça qui c'est délivrance? Si lo vemos circularmente como persona, Si nous voyons séculairement comment moun yo, la salvación es un término délivrance c'est une terminaison que genéricamente qui génétiquement, se refiere ce qui voulait dire, bien qui référait a la liberación dans la libération de un de un monde, estado ou bien dans un état, o una persona ou bien un monde que esté en una situación qui est dans une situation precaria. qui difficile. Eso es humanamente. Ça c'est humainement. Pero cuando vamos a la Biblia, Mais là que nous allons dans la Bible, como referencia de la salvación, tant que référence de la salut, es lo que espiritualmente c'est ça que spirituellement, y eternamente éternellement, recibimos nous recevons. cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Là que nous Jesús. remettons la vie dans Jésus-Christ. Es algo muy complejo. Il y a un bagage qui est très complet. Por eso quería buscar y Nous escudriñar devons chercher, examiner ou bien étudier.
dice que nosotros, los cristianos, Il dit nous-mêmes, comme chrétiens, yo, con dificultades nos salvamos. avec difficulté, nous avons pour nous sauver. Tenemos que pelear. Nous avons besoin de gourmet. Tenemos que anhelar la Nous avons besoin salvación. de l'envie de délivrance. Ça. Mira, es algo tan grande y tan fuerte Et c'est pas qui est très grand et puis qui dit, que dice que nosotros los cristianos, los que estamos buscando aquí dentro, qui dit nous-mêmes qui chrétiens qui chercher en dedans là, de lado o apretado que tenemos que entrar para entrar allí. c'est pas moyen de coinçage, coincé pour nous rentrer. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Vamos a buscar en Hechos On a cherché dans le travail, 16, chapitre 16. Hechos 16, 29 al 31. Travail chapitre 16, verset 29 à 31. Alléluia. Gloria a Dios. Sigue alabando a Dios, mis hermanos. Continuez de louer bon Dieu là. Gloire à Jésus. Alléluia. Cuando Pablo le dijo al carcelero Et là que Paul, lo que tenía que hacer là que dit ça tu besoin faire para ser salvo. pour être sauver. Cuando sucedió aquello, no sé si todos hemos leído esa historia, todos han leído aquella historia. Nous tous nous connaissons nous lis histoire ça. Cuando sucedió aquello Là que ça a été venu passer en Filipo, dans Philippe, el carcelero se quedó asombrado eh bien prisonnier était sombre, était saisi. de lo que hubiera sucedido en ese De momento, ça qui est passé dans le moment ça. porque fue algo muy grande. Parce que c'était un gros bagaille. Y el carcelero sacó a Pablo Eh bien, prisonnier était venu retirer Paul dans la prison hein, y a su compañero avec compagnie. y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo dis comme ça, qui ça nous besoin faire pour nous capables de sauver? Gloria a Dios. Vamos a leer el 29 del versículo 16, de hecho. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les chefs prison entendent ça. Li mande une chandelle, li couri dans cachoa. Gloria Li a la Dios. colle à terre dans pied Paul ak Silas. Li tap tremblé couille yon feuille bois Bendito tellement alabado li sea tepé. Dios. Après ça, li fait yon sorti, li mande yo, messieurs, qui ça me doit faire pour me délivrer? Yo répond li, mettez confiance dans Seigneur Jésus et puis ou va délivrer ou même ensemble avec toute famille. Gloria a Dios. Mira, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nous sommes destitués de la gloire de Dieu. Somos pecadores. C'est péché nous. Te dije que empecé a buscar desde Génesis hasta Apocalipsis. Je vais commencer à chercher depuis la Genèse, depuis la Révélation. Mi esposa llegaba y me decía, Et madame arrive dit moi, ¿terminaste tu mensaje? vous terminez le message là? Y yo le decía, no, Moi je dis non. todavía no. Jusqu'au nier non. Porque estaba escudriñando y estaba buscando. Parce que moi t'ai cherché, Porque quería empaparme de este mensaje. parce que moi te voulais tremper moi dans le message ça. Ayer llegué temprano de mi trabajo, Moi arrive depuis bon de ce travail moi. dejé una persona encargada allá en mi trabajo. Moi quitte un monde en charge dans le travail là. Llegué a la casa, me bañé corriendo, Moi arrive la caille, moi bien. entré a mi Et habitación puis moi entrer dans la chambre moi. y seguí Moi buscando. continuer à chercher. Me dolían los ojos, Ça te fait, je te fait mal. me recoté un poquito Moi fais un petit posé y llegó mi esposa y me preguntó de nuevo, et madame retourne demander encore l'arrivée. ¿terminaste tu mensaje? Pour terminer le message là, Y yo le dije, no, moi je dis non, estoy buscando. m'a cherché. Porque quería, me estaba llenando de aquello. Parce que moi t'ai voulu joindre ça. Pero entonces llegué a este versículo Eh bien, là, moi, je viens de faire ça. donde dice Pour te dire, que tenía que confesar con mi boca. je vais confesser avec bouche. Mira, después de todo aquello que Regardez- yo hubiera leído, Regardez de tout ça que moi t'ai appris. me dijo que creyera en Jesucristo. Il dit moi que quoi dans Jésus. Si tú crees
puede conseguir la salvación. Si vous croyez, vous êtes capable de joindre délivrance. Mira, yo hubiera leído en Romano Moi, t'as lu dans Romains, que yo estaba destituido de la gloria de Dios vous parlé que vous êtes détruit, gloire de Dieu. por los pecados que hicimos en esta tierra, À cause du péché que tu as fait sur terre, pero el Señor tiene misericordia de le Seigneur a nosotros. miséricorde pour nous. Oye, fuimos todos destituidos de la gloria de Dios, dice. Il dit, nous tous, nous détruisons, gloire à bon Dieu. Pero el Señor con su gran misericordia, Mais bon Dieu, avec gros miséricorde, lui, entonces solamente nos dijo una palabra eh bien, seulement les une parole, que tenemos que creer. nous besoin de croire. Tenemos que creer que Jesucristo es el Salvador de Nous esta devons tierra. croire que Seigneur Jésus-Christ est sauvé sur terre. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Mira, cada vez que tú lees la Biblia, Et chaque fois où lit la Bible, hein, tú le encuentras una solución a tu problema. vous rencontrez une solution pour le problème. Hein. Tú ves la salvación más cerca. Où est que la délivrance est plus près? Me voy a salir un poquito de mi mensaje, un poquito, y después voy a volver. Je vais faire sortir le message, mais après, je vais retourner. Por lo menos el hijo pródigo Plus ou moins, un petit prodige là, se fue de su casa. il quitté Kaeli. Él salió de la casa de su padre. Il sorti la caille papal. Pero aquel hombre tenía un temor. Mais l'homme ça, il était une crainte. Aquella persona fue educada bajo la palabra de Dios. Parce que l'homme ça, posiblemente. il joue une éducation en bas parole de Dieu. Porque antes de él salir, Parce qu'avant de sortir, él le dijo a su padre, il dit papal, yo voy a salir, mon frère sorti, yo necesito lo mío, mejor moi dicho. besoin tout bien pam. Él reclamó en vida lo que su padre tenía por herencia. Il réclamait, Para elle. il réclamait papal parti héritage papal te gen pour lui. Él se fue, Il y allé, pero él le pidió permiso a su padre. mais il te demandé papal O permis. él no le pidió permiso a su padre, él le dijo que se iba a ir. Il dit papal qu'il peut aller. Mira, tú dirás, ¿qué va esto con la salvación? Ou dit que vous pouvez aller avec délivrance là. Porque muchas veces salimos, no le decimos nada a nuestros padres y hacemos perversidad y después venimos arrepentidos Parce que plusieurs fois nous sortons, nous pas dit papa nous ça, nous avons fait perversité, après ça nous venons repentir. delante del Padre. Devant papa. Nos llenamos de pecado, Que nous finissons avec péché, de delito, de inmundicia paquet immonde, péché yo. y después venimos donde nuestro Padre Après nous venons devant papa nous, a querer limpiarnos et lui-même qui nettoie nous. sin pedir ni siquiera permiso para salir. Sans pas même demander le permis même pour nous Sin ni sortir. siquiera decirle a nuestro Padre, Nous pas même dit papa nous, vamos a la calle nous on va aller dans la rue para ver qué Él nos dice. pour nous voir qu'on va voir qui ça le dire. Yo sé que aquel padre le rogó muchísimo a su hijo que no se fuera de su Je lado. connais papa, il te demandé petit ça en pile pour le pas aller la caille pour qu'il caille. Así salimos de nuestra casa sin pedir permiso. C'est comme ça plusieurs fois nous sortis la caille nous sans demander permis. De donde se nos ha educado, Côté que nous jouons études, nous yo éduqué nous, de donde se nos ha criado, côté que yo élevé nous, se nos ha dado comida, yo ba nous manger, se nos ha dado ropa yo ba nous rad y se nos ha dado un hogar, et puis yo ba nous un côté, une chambre, un hogar espiritual. une place spirituelle. Donde yo vengo con mis hermanos y alabo a Dios. Côté que moi vinn avec frère, c'est moi vinn louer bon Dieu. Donde yo vengo aquí a la casa de Dios a buscar la salvación. Côté que moi vinn à caille bon Dieu, vinn chercher délivrance. Donde me dieron un refugio Côté que ba moi yo refuge para yo vivir. pour moi habiter. Yo vuelvo a ensuciarme en el mundo, pero sin ni siquiera pedir permiso para irme. Moi retourner dans le monde là encore al salle moi sans pas demander permis pour m'aller. Aquel hombre volvió a su casa L'homme ça aller retourner la caille. arrepentido. Il vient repentir. Su papá no le dijo, no lo dejó que hablara Papa a pas quitter le parler. al entrar de nuevo a aquel lugar. Retourner rentrer encore en Porque dans su caille ça. papá sabía que él venía arrepentido. Parce que papa te connaît qu'il vient Porque así repentir. mismo como él pidió para Et irse, même Jean qu'elle te demande pour aller, él reconoció para entrar. il reconnaît pour rentrer. Pero vemos personas que después que salimos Mais quoi après nous sortir, no podemos entrar de nous pas nuevo. capable de rentrer encore. ¿Sabe por qué? Vous comprenez pour qui ça? Porque no le decimos Parce que nous pas dit a nuestro responsable non responsable de que vamos a salir. que nous allons sortir. Entonces nos da vergüenza, Eh bien ça fait un nos monter. llenamos de orgullo Nous avons l'orgueil, y no podemos entrar de nuevo a nuestro hogar. nous pas capable de rentrer encore dans le foyer, dans la place là. Entonces el orgullo te agarra y te come tu mente Eh bien l'orgueil vient rentrer dans même lui manger mémoire. y se establece en tu Et puis il corazón. établit en dans cœur. Y no haya la manera de entrar de nuevo a tu hogar. Qu'on n'y a pas de côté encore pour retourner rentrer encore dans caille là.
¿Por qué? Por qui ça? Porque no dijiste que te ibas Parce que cuando, ou pas dit ou prale. cuando yo venía para acá, para Bonaire. Lè que moi vini ici pour Aire, Yo reuní mi familia moi te réuni famille moi. y le dije a mi padre carnal Moi dit papa moi la chair, que yo venía para Bonaire. moi a vini ici dans Bonaire. Siempre, él y yo siempre hemos sido muy unidos. Parce que nous toujours unis. Pero también le dije a mi pastora Mais même Jean tout le monde dit pasteur, que yo venía para Bonaire. moi pour me venir ici dans Bonaire. Porque esa es mi madre espiritual. Parce que ça c'est maman spirituelle. ¿Y sabe lo que hizo? Vous connaissez qui ça fait? Me acompañó hasta el aeropuerto. Il accompagné moi mettre dans l'aéroport. Mi papá carnal no fue al Et aeropuerto. papa en Chanel il pas à l'aéroport. Mi madre tampoco fue al Ni aeropuerto. maman tout il pas à l'aéroport. Pero ella me llevó hasta el aeropuerto Mais pasteur pasteur nan li aller avec y me dio moi. una palabra Li ban moi yon parole. y la marcó en mi corazón. Eh bien moi ça te dit nan li te marqué kem. Me dijo que lo que vayan contigo y lo que tú encuentren Li dit ça pas aller avec ou ça rencontrer. se conviertan a lo que tú haces, Li va convertir dans ça que vous fait. no que tú te conviertas a lo que ellos Pour pas hacen. convertir dans ça yo même y a fait. Entrando yo a inmigración, me Moi dio esa rentré dans palabra. immigration Me à parole detuvo ça. y me dio su Biblia y me dio esa palabra. Et li ban moi Bible là, et puis li ban moi parole là. La salvación es muy compleja. Délivrance est très complexe. Y si nos empezamos a buscar todo lo que dice la Biblia Si de la nous salvación, commençons à chercher dans la Bible là, de tout ça qui el parle de Señor délivrance, preparó desde el principio c'est à préparer depuis le commencement. cómo podía salvarnos a Comment nosotros. il va sauver nous? El Señor, desde que se hizo el pecado allí en el Edén, Et Seigneur, depuis le moment que le péché a fait dans le jardin d'Éden là, el Señor empezó a buscar una solución. Seigneur a commencé à chercher une solution. Empezó a pensar qué iba a hacer. Il commence à penser qui ça va le faire. Hizo un sacrificio Il fait para un, el pecado. il fait un sacrifice pour péché. Derramó sangre Il en aquel verse lugar. sang. Y se estableció que sin derramamiento de sangre Et puis il établit que sans versement sang, no hay perdón de pecado. pas bien pardon pour péché. Entonces él empezó a buscar la Et solución bien il commence à chercher une solution. de nuestro pecado, De péché de nous, nuestro delito, dans le péché nous, yo, para así tenerla en sus manos et comme ça pour gagner nous dans plamel, en el tiempo necesario. dans le temps nécessaire. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. La salvación significa Délivrance signifie ser rescatado de la pena del pecado. c'est où était dans la peine péché. Todos somos pecadores. Nous tous nous sommes pécheurs. Y la consecuencia del Les pecado conséquences péché, hein, es la muerte. c'est la mort. Y no solo muerte carnal, Non seulement ils ont la mort charnelle, sino también muerte espiritual. mais même gens tout ils ont la mort spirituelle. Porque hay una segunda muerte Parce qu'il y a une deuxième la mort. y me lo registra la Biblia. Il est enregistré dans la Bible. Moi. Después que tú mueres en delitos y pecados, Après que vous finissez de mourir dans le péché, hay una segunda. il y a une deuxième la mort. Donde tú vas allí por la eternidad. Côté que vous pouvez aller pour l'éternité. Gloria a Dios. Vamos a irnos a Romanos 6, 23. En nous lisant Romains chapitre 6, 23. Gloria a Dios. Alléluia. Mi alma te alaba. Alléluia. No te quedes callado, hermano. Parez tes bouches fermées. Es prohibido quedarse callado en esta mañana. Alléluia. 6:23. Gloria a Dios. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. À la merveille, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloria a Dios. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela. Gloria a Dios. Sí. Es muerte. Gloria a Dios. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Péché payé nous cash, li ban nous la mort. Mais cadeau bon Dieu ban nous gratis là, c'est la vie ensemble avec Jésus-Christ. C'est nous yon la vie qui pas jamais fini. Esa es la paga del pecado, la C'est muerte. ça qui paye péché. C'est la mort. Lo dice la Biblia. La Bible dit ça. Pero como el Señor buscó la solución a aquello, Mais comme c'est a cherché une solution, entonces nos dio a Cristo Jesús. et bien li ban nous Jésus-Christ. Me entregó a Cristo Jesús. Li remet moi Jésus-Christ. ¿Tú te imaginas que no, que yo me ponía a pensar eso? Moi capable penser de ça, Y si no hubiera venido Cristo, et si moi pas con Christ là. me llené de temor cuando me hice esa pregunta yo mismo. Là que me pose question ça, moi te gen en pile Y de péril. miedo. Et puis ça ba moi en pile crainte. Mira, hubo un derramamiento de sangre. Te gen un versement sang, Hubo una persona inocente yon monde qui était innocent. que se entregó por mi pecado, Li remet li pour péché moi. por tu pecado. Pour péché ou yo. Menté el mío porque los míos eran muchos. Alléluia. Menté los míos primero porque eran demasiados. Moi mettais dans moi-même premier parce qu'il était trop. Y se entregó también por tu pecado Et li remet li pour péché ou yo. en la cruz del Sous Calvario. bois calvaire. Dice que la paga del pecado es muerte, Il dit péché cash, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. péché payé nous cash, li ban nous la mort. No hay otro nombre bajo la tierra Pas gen aucun autre nom. Bon, en bataille dado a los hombres, qui sous tout l'autre nom yo, sino es en Cristo Jesús. seulement non Jésus-Christ. No empecemos a buscar la salvación por otro lado. Nous avons commencé à chercher délivrance l'autre côté. Ahora hay personas que buscan, pero saben que ahí no está la Qu'on salvación. a gen moun qui chercher mais yo connaît qui côté délivrance là yé. Y escudriñan y buscan y hacen, pero saben que allí no está la Y avec salvación. ça qui mine à chercher, yo fait mais yo connaît qui Porque côté la délivrance Biblia là muy yé. claro lo dice, Parce que la Bible a très clair il dit nous, que la salvación está en Cristo Jesús. délivrance c'est dans Jésus-Christ. Mira, Dios la dio. Regardez li bail, mais ça le bail là. Dios nos dio la salvación en Bon, Cristo Jesús. bon Dieu ban nous délivrance dans Jésus-Christ. Por eso yo me encargué de escudriñar y buscar todos los versículos De que vous- había de- en la Biblia C'est peut-être ça moi chargé pour moi chercher et que ça vienne verset qui dans la Bible hein, que hablaban de la salvación. qui parle de salut. Porque Él tuvo la solución desde el principio. Parce qu'il était joué une solution depuis le commencement. El Señor nos puso la solución en nuestras manos desde el principio Seigneur a mis des solutions en main nous depuis le commencement para que seamos salvos. pour nous capables de sauver. Solamente tenemos que confesar con nuestras bocas Seulement nous devons confesser avec bouche nous y decirle al Señor, aquí estoy. et puis pour nous dire Seigneur, mets-moi là. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a buscar en Hechos On nous chercher dans le travail, 4, travail chapitre 4. 4:12. Chapitre 4 verset 12. No hay en ningún lado, en ninguna otra persona Pas de aucun côté, aucun autre monde que se pueda conseguir la salvación. qui va capable de jouer une délivrance. 4:12. Travail chapitre 4 verset 12. Gloria a Dios. Hermana Mercedes, ¿lo puede leer? Gloria a Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dados a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Gloria. C'est lui-même seul qui est capable de bailler délivrance parce que bon Dieu pas bailler non, il pas bailler non aucun autre monde sur la terre qui est capable de délivrer nous. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Esto empezó a llenarme cuando yo empecé a leer estos versículos. Je commence plein moi là qui m'a commencé à lire verset ça. Mira, tal vez yo lo hubiera leído no sé cuántas veces, Regardez-moi lire tout pas compte combien de fois. pero hay un día que tú estás buscando algo en específico Mais gagne je vais chercher un bagage spécifiquement. y empieza a hablar de versículo por versículo. Et puis commence à parler verset par verset. Yo decía, pues yo estoy buscando la verdad. Moi je dis OK, m'a chercher vérité. Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Moi je suis certain là de ça que m'a fait. Gloria a Dios. Yo lo voy a repetir. 4:12 dije, ¿verdad? Amén. Y en ningún
otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amen. C'est Gloria lui-même a celle Dios. qui a bail délivrance. Parce que bon Dieu pas bail non aucun autre monde sur la terre qui est capable de délivrer nous. No hay otro nombre dado a los hombres. Pas gain aucun autre nom. Todo lo que se ha buscado Et tout ça chercher, afuera tout ça de chercher dehors, de este de nombre non ça, lo hemos puesto nosotros, lo han puesto los hombres. eh bien, ne pas mettre sur aucun autre nom. No está en la Biblia. Nous pas gagner la Bible. Todo, absolutamente todo. Et absolument toute bagaille. Mira, aquí no me habla de José. Et là, pas parler de Joseph. Aquí no me habla de Là, María. pas parler de Marie. A mí me tenían la mente volteada por completo con aquello. Et moi capable de gagner mémoire Con- vieux complètement de Con eux-mêmes. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Pour capable penser côté que eux dit bon Dieu a me sauvé en Marie plein la grâce. Y cuando yo un día dije, pero Dios te salve, Là que moi dit bon Dieu sauvé. Dios tenía que salvarla a ella también. Vous avez besoin de sauver et dame ça tout. Gloria a Dios. Ese nombre no me lo dieron. Et non ça yo pas bon moi. Ese nombre también fue puesto allí. Eh bien non ça tout Porque là. dice la Biblia que hay un solo nombre. Parce que la Bible dit c'est seul un nom qui gagne. Ella tiene que sentirse orgullosa porque ella fue un instrumento grande Parce que dame ça a besoin devant non ça para traer a la tierra el Salvador. et pour te capable venir avec sauver à sur terre. Amén. Pero en el nombre de ella no se salva. Maintenant non Marie pas gagne délivrance. Hay veces que yo voy a mi casa, allá de mi mamá, Et des fois moi je prends la caille bon côté maman moi. ellos todavía usan unos cuantos imágenes y esa cosa. Yo- Ya ellos no usan imágenes en la pared porque ellos lo eliminaron todo. Yo même des fois yo utilise image qui mettait sous mio sur Pero panneau yo. ahora la iglesia católica, lo voy a decir así mismo, Mais connait là dans l'église catholique pourquoi dire ça comme ça. tiene un engaño. Yo gagne menti. Se ha hecho una cajita con un cuadro allí dentro con un muñeco de que la Virgen María Yo fait une petite boîte et puis yo mettais une poupée là-dedans yo dit c'est Vierge Marie. y en la tarde salen y toca hoy para la casa de fulano. Jodi c'est tout par tel frère pour y aller Qué avec. engaño más Qui grande. gros menti ça Y est. allí la llevan a esa casa de esa persona Et puis aller avec dans caille moun ça. y rezan Yo prié y no sé si oran porque va con eso, yo no he prié. participado en aquel evento. parce que pas participer dans ça. Y le guardan y le hacen culto a ese muñeco, a esa imagen. Yo fait un culte dans poupée ça, dans image ça. Pero la Biblia me dice Mais la Bible dit moi, que solamente hay un nombre dado a los c'est hombres seulement un nom qui a la cual se le tiene que rendir culto, Côté que se dans le li- tiene que rendir homenaje, devant lui tout nom besoin descendre porque en él está la salvación. parce que c'est dans lui-même qui a délivrance. Un engaño más que ellos se han inventado. Yon l'autre menti encore yo inventé. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Alléluia. Gloire à Jésus. Por eso es que yo digo que C'est peut-être ça moi dit. mi familia, mis hijos, Famille moi petit moi yo. son pastores, C'est pasteur yo, evangelistas. évangéliste yo, ¿Por qué? Porque yo he creído en Cristo parce que Jesús. moi crois dans Christ. Y él me dice en mi palabra, Et il dit moi dans parole ça. en su palabra me dice Dans parole ça, il que dit moi. si yo creo, Si moi crois. si creo yo, Si mi moi-même- familia será Si moi-même salva. moi crois, famille yo va sauver. Hay veces que me hablan del hijo del pastor Il y a des qui parlaient moi des petites pasteur. y cuando me dicen, el evangelista que vive allá en Curazao, Et là qui a parlé de mi hermano, el hijo del pastor que vive allá, Il fallait parler de petites pasteurs qui dit évangéliste dans qui assoit. dice, es un evangelista. Y yo, sí, un evangelista. Il dit c'est évangéliste, me dit oui, évangéliste. Porque yo lo vi aquí delante un día predicando. Parce que moi t'ai joué là un jour devant là t'as prêché. Y así cuando yo levanté mis ojos, Et c'est comme ça tout là que me levé. el Señor me dijo, mira un evangelista. ahí C'est donde a está. dit moi mais un évangéliste. Y yo vi un día a mi hijo, Moi venu un jour petit moi. aquel que no hablaba, que se llama Joel Lino, Et côté que t'as parlé petit moi qui est Joël.
cantando Il t'a chanté, alabanza al il t'a Señor. loué. Y me dice, mira un adorador ahí. Et puis moi dit, regardez un Y yo adorateur vi là. a Angel Moi dit, moi Angel, que Angel. estaba hablando con una Il t'a persona parlé avec un monde. de la palabra de Dios cuando era un niño. Des paroles bon Dieu, il était tout Y petit. me dice, mira ahí donde hay un evangelista, un Moi- pastor del Moi dit, Señor. regardez un évangéliste. Y yo un le pasteur creo Seigneur. a Dios. Et puis moi crois dans bon Dieu. Pueden hacer lo que hagan por el Yo mundo. dois faire n'importe ça vous voulez dans le monde là. El diablo no se va a quedar con mis hijos. Mais le diable n'a pas prêté à petit moyen. Porque mientras yo pueda doblar mis Parce que tout rodillas le temps qu'il est capable de fléchir chez nous. y recordarle al Señor Et puis songer Seigneur. que mi casa y yo Que carrément avec vamos moi. a servir a Jehová Nous servir y mi Seigneur. casa va a ser salva. Et carrément que pour sauver. Mi hija esa que está ahí detrás, Et petit Lisbeth, moyen. Lisbeth. el Señor dijo que ella era un adorador, Seigneur a dit que c'est un que ella adorateur. iba a cantarle al Señor. Il dit il a chanté pour Seigneur. Ahí está. Mais là, Un día Y un ella jour- va a seguir haciéndolo. il y a un jour il est pour continuer Ella faire empezó ça. a hacerlo, Il commence à faire déjà. se detuvo, Il campé. pero ella está en las manos del Señor. Mais il n'a pas mais Seigneur. Y ella es un adorador. Il c'est del un Señor. adorateur. Seigneur. Amén. Amen. Porque es que el Señor lo dijo, Parce que Seigneur a dit, que tu familia une famille, están debajo de ti yo en bas mel. y yo soy la cabeza de mi Et familia. moi-même, moi c'est tête en famille. Mi casa y yo Carrément avec moi. vamos a servir a Jehová. Nous allons servir Seigneur. Si yo confesare con mi boca Si me confesser à bouche moi que Cristo es mi Salvador, que Jésus-Christ est sauvé moi, nada más no me dice que soy yo solo eh bien, je ne suis pas capable de dire c'est y mi moi-même. familia. Mais toute famille moi. Amén. Entonces tenemos que empezar a confiar en Dios, Nous avons besoin de commencer à confier nous dans bon Dieu. a dejar ponerle todo en sus manos a Él Mettez toute bagaille dans plan mel. y decirle, tú lo dijiste, Et Señor. puis dis ça, Y Seigneur, c'est hablarle vous qui como dit ça. la oración con resultado Et parler ta prière avec résultat. por la palabra de Par Dios. parole là. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Tito, À nous aller dans a segunda de Timoteo. 2 Timothée. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, 2 Timothée. Alléluia. gloria a Dios. Alléluia. Mi alma te alaba, Jehová. Gloire à Jésus. Nous m'en bénissons au Seigneur. Tuyas son las glorias y la honra. Alléluia. Gloire à Jésus. ¿Usted lo tiene, hermano Dani? Segunda de Timoteo. 2 Timothée. Segunda de Timoteo 1:9. Chapitre 1er, verset 9. Espera un momento, que él le va a dar Segunda de Timoteo 1:9. Hermano, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 9. gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Segunda de Timoteo 1:9. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amen. ¿Quién nos llamó? Il dit dans verset 9 là, c'est bon Dieu qui délivre nous. C'est lui-même qui relève nous pour nous qu'à vivre pour lui. Il n'a pas fait ça pour nous, peut-être bien nous te fait. Non, ça sorti dans plan travail lui-même. C'est un faveur qu'il fait nous dans Jésus-Christ depuis longtemps avant qu'il ait créé toute bagaille. Gloria a Dios. No es por obra esto para que nadie se gloríe, C'est pas mejor pour dicho. bon travail, bon zèle, pour mon personne ne pas faire louange. Que yo soy el que más ofrenda le doy a los pobres, Et pas parce que nous te bail pauvre aucune offrande. que yo soy el que más hago obra de caridad. C'est pas parce que c'est moi-même qui fait plus bon zèle. Desde el principio de los siglos, Depuis le commencement siècle, el Señor le dio la solución Seigneur a une solution a nuestro pecado, dans le péché New York. que eran en Cristo Jesús la C'est salvación. dans Jésus-Christ sauvé aille. Que era en Cristo Jesús la C'est salvación. dans Jésus-Christ salut. Oye, del principio de los siglos, dice Depuis la le Biblia. commencement du siècle, la Bible a dit.
Por eso dije ahorita que el Señor tan pronto sucedió aquello. C'est pour ça moi dit aller très bientôt. Ça Por va eso el passer. Señor hizo el sacrificio de aquella oveja que sacrificó C'est pour ça il fait sacrifice ça mouton qui sacrifié. y vistió a aquella persona Et puis il mettait moun ça yo. que cometieron el pecado. Qui commettre péché yo. Hizo un derramamiento de sangre, Il fait un versement sang. pero era para buscar la solución. C'est pour chercher une solution. De una vez rápidamente él hizo así y pensó en su cabeza, en su Et mente. dans le moment qu'il il fait comme ça et puis il pense Y como rapidement el dans Señor tête. tiene la solución de todo, Il dit c'est il y a une solution pour tout bagaille. ahí mismo llegó la solución del pecado. En même temps la solution péché est arrivé. Dijo, en aquel tiempo Les dit dans temps ça yo. voy a mandar mi hijo Mon pral voyer petit moi. y voy a rescatar ahora lo que se ha perdido ahora en este momento. Mon pral racheter tout ça yo qui perdu dans moment ça. Lo voy a rescatar. Mon pral racheter yo. ¿Podemos ser salvos, mis hermanos? Nous capables sauver frère Samuel. ¿Podemos ser salvos? Nous capables sauver. Gloria a Dios. Gloria a Bendito Dios. y alabado sea tu nombre. Vamos a ir a Tito entonces. À nous aller dans titre alors. Tito. Gloria a Dios. Alléluia. Tito 2, 11 y 12. Titre chapitre 2 verset 11 verset 12. Mi alma te alaba, Señor. Tito 2, 11 y 12. Amén. Gloria a Dios. Alléluia. Maricela. Gloire à Jésus. Hermana Marisela. Gloria a Dios. Tito 11 y Tito 2, 11 y 12. Sí, Tito chapitre- 2, 11 y 12. Titre chapitre 2 verset 11 verset 12. Pasobra e gracia de Dios parecer, trayendo salvación naturgente, enseñándonos para renunciar impiedad y deseo abundante, y para viva juicioso, justo y santo en el siglo presente, Amén. Amen. Il dit comme ça, verset 11, verset 12. Bon Dieu fait qu'on ait faveur pour tout le monde qui a délivré. Faveur, bon Dieu a demandé nous pour nous quitter mauvais la vie, nous tap mener ensemble avec toute mauvaise la vie qui était dans le monde. Pour nous qu'à mener une l'autre la vie qui contrôlée, qui doit, qui dévouée pour bon Dieu pendant nous sur la terre. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para todos nosotros. Parce que grâce bon Dieu est manifestée pour nous toutes. Para todo. No dice para mí, Il n'est pas dit pour moi, para la hermana Andrea, il n'est pas dit pour para el Andrea, hermano Miguel. ni pour frère Miguel. No, no especificó Il nombre. n'est pas spécifié, non. Dice que la gracia de Dios se manifestó para la humanidad. Il dit grâce bon Dieu manifestée pour l'humanité. Tenemos que recibirla Nous solamente. devons recevoir le Gloria a seulement. Dios. Y continúa diciendo el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Amen. Faveur bon Dieu a demandé nous pour nous quitter mauvais la vie. Nous tap mené ensemble avec toute mauvaise la vie qui dans le monde. Pour nous mener une l'autre la vie qui contrôlée, qui doit, qui dévouée pour bon Dieu pendant nous sur la terre. Mira, la Biblia nos enseña cómo debemos de vivir, La Bible enseigne nous comment nous devons vivre, cómo debemos de actuar. comment nous devons agir. Óyeme, la gracia se manifestó para todos, Tandis grâce à bien faveur elle est manifestée pour tout le monde. pero ahí mismo nos dice cómo tenemos que andar, Mais là, tu lui dis comment nous devons cómo marcher. tenemos que caminar, Comment nous devons marcher. cómo debemos de actuar. Comment nous devons agir. Tenemos ser sobrio. Nous devons être en place. Mira, reúne toda la salvación ahí en ese versículo. Et dans le verset ça, là, il réunit tout le monde en délivrance. Porque es que se manifestó la gracia en nosotros Parce qu'il manifeste grâce para dans que nous-mêmes. seamos Pour nous salvos. capables de délivrer. No es para que nos quedemos aquí en delitos y Ce pecados. n'est pas pour nous rester dans le péché, nous, Es para que seamos mais c'est pour nous salvos. capables de sauver. Por eso es que podemos conseguir la C'est pour ça que nous salvación. sommes capables de joindre tout, délivrance ça. Tenemos que dejar el mundo atrás por completo Nous devons quitter le monde en derrière complètement. y venir a la salvación. Et de puis venir Cristo dans la Jesús. délivrance. Bendito y alabado sea tu nombre. Alléluia. Tuyas son las glorias y la honra, Padre.
yo me preguntaba si Moi t'a posé question. era posible alcanzar la salvación. C'est possible pour joindre délivrance. Porque después que yo hubiera leído tantos versículos, Parce que après moi fini tout verset ça yo, que Romano me decía que la paga del pecado es muerte, que Romain qui dit moi que péché peut cash. yo decía, pero Señor, pero tú dijiste que yo tenía que ser salvo, Et puis moi dit Seigneur que vous dit que nous que sommes yo podía ser salvo. capable de sauver. Pero ahí se completa la palabra en Cristo Jesús. Mais là il fait complètement dans parole là dans Jésus. Porque es que nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Parce que nous pas capable de sauver tête nous à propre tête nous-mêmes. No podemos conseguir la salvación por nosotros Nous pas mismos. capable de joindre délivrance pour propre tête nous. Siempre cuando dice el pastor hace una referencia de la fuerza, Là que pasteur il toujours dit, il fait une force, il référence là. me mienta a mí. Pero con mi fuerza que yo tengo no puedo conseguir mi Mais salvación. avec force moi pas capable de joindre délivrance. Cuando yo era muy joven yo pensaba que podía conseguir todo con mi fuerza, Là que moi j'étais jeune, capable de joindre toute bagarre avec force moi, con mi valor, avec valeur moi. porque lo que me daba miedo yo lo enfrentaba. Parce que ça que fait mon père, moi t'ai offert, moi t'ai baillé comme offrande. Incluso en la prisión, en la cárcel, tuve en la cárcel Inclus dans la prison parce que moi t'ai joué dans por la mis prison delitos y pecados. à cause du péché mio. Allí ofrenté a las personas que eran de que más fuertes en aquel lugar. Et là moi offensé monde qui était plus fort, qui était plus fort. Porque yo pensaba que con mi fuerza podía conseguir todo. moi t'ai pensé avec force moi capable de joindre toute bagarre. Y si yo veía a una persona que decía que era más fuerte que yo, Et si me voyais un monde qui t'a dit qu'il était plus fort parce que yo lo enfrentaba moi t'ai senti moi offensé. y me le paraba al frente Et moi campé en face lui. y lo provocaba. Et puis me provoquer. Pero aquí tengo que venir y ser sumiso Mais là besoin venir besoin soumettre y humillarme, et puis humilier moi. como son las cosas de Dios. Ante el único fuerte que es Cristo Jesús. Devant unique fort qui c'est Jésus-Christ. Porque ese sí es fuerte. Parce que c'est lui-même qui est fort. Ese vino y entregó después que aguantó todos esos latigazos, Après le film qui met tout coup de rigouage ça yo. después que le convirtieron su cuerpo en una sola herida, Après le film converti corps dans un maligne, non blessé. cargó un madero por ti y por mí. Il chargé un bois sous dos pour moi. Mira, y se arrastró hasta la cruz hasta allí, hasta aquel lugar del Calvario. Regardez, yo traîné, il allait avec lui rivé sur bois dans bois calvaire. Y allí fue crucificado Et puis c'est là yo cloué. y no abrió su Il boca. pas ouvrir bouche li. Y no abrió su Il pas boca. ouvrir bouche li. Aguantó. Il supportait tout. Aguantó todo Il aquello supportait tout ça yo. por mi pecado, Pour péché moi. por yo. tu Pour pecado. péché yo. Y no dijo, no lo voy a hacer. Il pas dit moi pas pral faire. Miren, en el último momento él pensó que su padre lo hubiera abandonado. Regardez, dernier moment, il pensait que papa t'a abandonné. Pero ¿sabe por qué él sintió eso? Mais pourquoi il a senti ça? Porque tenía mi pecado encima de Parce que él. tu péché mieux sous Y el toi. Señor no se agrada del pecado. Parce que el Señor El pas Señor plaisir se dans le péché. aparta del pecado. Seigneur pas ta Y el retrouvé Señor dans le se péché. apartó de él en ese momento. Et Seigneur te font Y râler le dijo, pour Señor, ¿por qué me ha abandonado? Il dit Seigneur pourquoi ça abandonné? Pero era que tenía mi pecado, el pecado tuyo encima de su espalda. Parce que besoin que péché au péché moi encima sous de dos. su hombro. Sous dos, sous épaule yo. Y para que yo pudiera conseguir mi salvación, Pour te capable joindre Él lo délivrance. hizo. Il a fait ça. para que podamos conseguir nuestra Pour nous capable joindre salvación. délivrance. Él cargó todo allí en aquel lugar. Il chargé tout ça yo dans place ça. Él dijo, falta el pecado del hermano Dani. Il dit c'est manque péché frère Dani. Y él aguantó. Et puis il supporté. Dijo, falta el pecado del hermano Joel. Il dit c'est à cause péché Joël. Lo voy a esperar. Mon père arrêter tant. Y vinieron y lo clavaron con una lanza. Et puis il venu avec lui pesé. Y allí cargó nuestro pecado. Et puis là il retourné charger péché lui encore. Derramó su sangre por ti y Il por versé mí. sang pour vous pour moi. Toda, absolutamente toda su sangre la derramó Absolument por tout nosotros. sang lui il versé sur Porque me registra la Biblia Parce que il registre que dans lo la Bible. último que derramó fue agua. Seulement ça qui était versé c'était de l'eau. Agua derramó. L'eau te descend te couler. Quiere decir que ya no había sangre en su Ça veut dire pas de cuerpo. sang encore. ¿Y por quién lo hizo? Pour qui ça le fait ça? Para que yo pueda conseguir mi Pour salvación. être capable de joindre délivrance. Para que yo pueda conseguir mi salvación. Pour être capable de joindre délivrance. Para que yo pueda heredar la vida eterna. Pour être capable de hériter la vie éternelle. Gloria a Dios. Gloria a Bendito y Jesús. alabado sea tu santo nombre. Béni soit le nom de Dieu. Vamos a buscar Romanos 10:10. Con este versículo termino. On va Amén. chercher dans Romains 10:10. Avec ça, ¿Y qué debemos hacer para conseguir la vida eterna? Qui ça nous doit faire pour nous joindre la vie La éternelle? salvación.
La salut, délivrance. Gloria a Le Dios. salut, Vamos a buscar a délivrance. Romanos 10:10. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre. ¿Lo tienen, mis hermanos? Romains chapitre 10, verset 10. Amén. Vamos a leerlo entonces. Gloria a Dios. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alléluia. Il dit dans le verset 10 ça. Parce que les gens qui ont confiance tout bon, dans quel c'est là ça, bon Dieu fait le grâce. Les gens déclaré avec bouche li devant tout le monde, ils ont confiance dans bon Dieu, c'est là ça, bon Dieu délivrer lui. Vamos a ponerlo de pie, mis En hermanos. effet, camper, frère Samuel. Con la boca, Avec bouche, con el corazón se cree dans cœur ou quoi, para justicia, pour joindre justice. pero con nuestra boca Mais avec bouche, se nous confiesa para salvación. confesser, nous déclarer pour Si délivrance. tú no confiesas Si vous pas confesser, que Jesucristo que Jésus-Christ es el único Salvador, c'est unique sauveur, tú no vas a conseguir tu ou pas joindre salvación. délivrance. Si tú no confiesas con tu voz, Si vous pas con tu confesser boca, avec bouche, que Él es el Cristo, que c'est el Jésus-Christ que qui vino a a. liberarnos de nuestro Le pecado, même qui vient délivrer nous dans péché nous. el que vino a llevar toda nuestra Le dolencia, même qui vient de toute douleur tú nous. no vas a ser Ou salvo. pas Tienes sauver. que confesar con tu Ou boca bien confesser avec y bouche. decirle, Pour dire, yo te acepto como mi único moi accepter Salvador. comme unique sauveur. Yo creo Moi, de quoi? que tú eres el libertador Que c'est del vous-même qui c'est pecado, libérateur péché. de que viniste a libertarme de mi Qui est venu pour pecado. libérer de Yo péché. creo, Moi Señor, quoi Seigneur, de que tú eres el Salvador que de vous êtes este sauveur mundo. du monde. Cierra tus ojos ahí donde está. Fermez les yeux Y côté où vamos il a est darle là. gracias al Señor por Anti, su bon Dieu, palabra. merci pour parole. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba, Señor. Alléluia. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque cada día, Jehová, tú nos das un convencimiento, Padre mío, en tu palabra, Jehová. Te doy gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Jehová, porque tú me has hablado, Padre mío. Si, si. Gracias, Señor, porque tú me has enseñado, Padre Santo. Oh, Jehová, te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jehová. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra, Padre. Gloria a Dios. Alléluia Jésus. Bendito eres, Señor. Alabanza Gloria a al Dios. Seigneur. Vamos a orar ahí mismo donde estamos. On va prier côté nous hein. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Vamos, Alabamos el Dios. hermano Rafael allá en Santo Domingo. On va prier pour frère Pide Raphaël à ce oración domaine. porque su mamá está en coma. Maman Lina, La mamá de Rafael. maman le malade grave. Y también Marian pide oración para sanidad también. Maria lui demande prière pour Amén. guérison. Vamos a orar. On a prié Gloria a Dios para que sea el Señor glorificándose. pour celui qui va glorifier. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno, bendito eres, Señor. Señor, Padre mío, tú estás en todos lugares, Señor. Mira, Padre mío, en este momento, Jehová. Señor, mira que el hermano Rafael, Padre Santo, Padre mío, clama, Padre Santo. Oh, Señor, que si está en tu voluntad, Padre mío. Oh, Señor, de tú levantarla de esa cama, Padre Santo, de nuevo, Jehová. Señor, Padre Santo, y que se cumpla tu palabra en ella, Jehová. Que ella pueda conocerte, Padre Santo. Sánale espiritualmente, Padre. Oh, Señor, Padre mío. Mira, Padre Santo, que Marian pide también, Señor, sanidad, Padre Santo. Ella pide sanidad, Jehová. Señor, glorifícate, Padre. Pasa tus manos sanadoras, Jehová. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alléluia. Alabanza a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Alléluia. Alabanza a Jesús. Vamos a tomar haciendo un rato así, aleluya. Quand je suis dans un moment comme ça, Mientras los músicos se preparan, glorificaros el Señor. Yo quiero solo leer un texto más moi, je voulais lire un verset seulement en Hebreos capítulo 3. dans Hébreux chapitre 3. Alabanza al Señor. Hebreos 3, Hébreux 3,
versículo 7. verset 7. Es un tema muy importante, C'est un thème qui est très important, pero hay que entenderlo bien. Amén. mais vous comprenez bien. La salvación tiene dos fases, hermanos. Délivrance, il y a deux phases, frère mieux. La fase antes de confesar a Cristo Première phase là, avant que vous confessez Jésus-Christ, y la fase después. et puis phase après. Los testigos contra Jehová dicen Témoin contre Jéhovah il dit, que nadie es salvo personne n'est pas sauvé hasta su muerte. jusqu'à ce qu'il arrive dans la mort. Amén. Porque dicen uno en el camino puede perder la salvación. Parce qu'il dit que dans le chemin, on peut perdre la délivrance là. Y eso es verdad. Ça c'est vérité. Pero cuando uno acepta a Cristo es salvo. Mais dès que on accepte Jésus ou sauvé, Pues hay una fase et antes bien il y a une phase avant que hermano enfatizó que frère mettait accent sur lui. los requisitos para obtener la salvación. Eh bien, toutes ces pièces pour joindre délivrance là. Amén, hermanos. ¿Cómo hay que tener la salvación? Comment je joins délivrance? ¿Por medio de quién? Par moyen de qui est? Alabanza al Señor. Y después viene la fase después de la Et salvación. puis après, vient une phase après délivrance là. Hay que perseverar De persévérer para obtener la salvación eterna. pour joindre délivrance éternelle. Tenemos toda hora salvación, vamos a decir temporal. Quand il y a là, on dit nous tous nous gagnons délivrance, on nous dit temporaire. Porque si vuelves atrás, Parce que si vous faites bac, pierdes su vous salvación. perdez délivrance. Nosotros no creemos en salvo, siempre salvo. Nous-mêmes, nous pas quoi dans sauver, tout sauver, seulement sauver. El que un día que de verdad recibió la salvación, Il y a un jour qui, est vérité, il recevra délivrance. cuando peca, L'elle commet péché, siente la diferencia. il sentit différence là. Es más, cuando su vida espiritual mengua, Il est toujours là que la vie spirituelle descend, siente la ausencia de il Dios. sentit absence, bon Dieu. Pues de experiencia podemos decir Et bien, expérience qu'on a dit, que salvo, siempre salvo, no Et existe. sauver seulement sauver, pas exister. El que dice eso Moun qui dit ça, es porque nunca probó la salvación. c'est parce qu'elle pas jamais essayé ou bien goûté délivrance. Amén, hermanos. Pero uno no pierde su salvación así de fácil. Mais on ne peut pas de délivrance comme ça facile. No es tan fácil salir de la gracia de Dios. C'est pas tellement facile comme ça pour sortir dans la grâce, bon Dieu. Él es Parce misericordioso. qu'il est un Dieu miséricordieux. Hasta cuando uno se desvía, Jusqu'à ce que un monde lui dévie, Él lo espera, il était attendre, Él lo busca. il cherche, il Dejó monte. los 99, Non, dejó los il 99 quitte 99 para ir a buscar ese pour uno. la chercher un seul. Hay la fase antes de la salvación Une phase avant délivrance, y hay la fase después que uno confesó a Cristo, et puis il y a une phase après, un monde fin confesser devant Jésus-Christ, que uno tiene que perseverar qui doit persévérer para obtener la salvación eterna. pour joindre délivrance éternelle. En Hebreos 3:7 Dans Hébreux 3, 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, il dit c'est peut-être ça, Jean-Saint-Esprit a dit là, si oyeres hoy su voz, si nous entendons voix bon Dieu, Jodia, no endurezcáis vuestros corazones, pas qu'un tête à clé. como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Même Jean 7, nous y te fait là. Escuche bien, Écoutez bien. donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Là, te fait pécher contre. Là, te fait pécher contre avec bon Dieu, tant que les dans le désert, yo te voulez ouais, jou qui bon Dieu te ak yo. Aquí está hablando Là, la parler a aquellos que conocen la palabra. ak moun sa yo qui te connaît parole là. Aquí estás hablando Là, la parler a cristianos. ak chrétien yo. Aquí está Là, la hablando parler a aquellos cristianos ak salvos, chrétien sauvé yo. pero con el tiempo se comienzan a Mais enfriarse, pendant le temps passé, yo commence à venir frais. comienzan a Yo menguar. commence à descendre. Y Dios habla, Bon Dieu parle. pero cuando el corazón se Et endurece, là, qui a venu dire, no escuchamos más. nous pas attendez encore. La palabra Parole sale, la sortie. pero no penetra, Pas pénétrer. porque su corazón se ha Parce endurecido. qu'il a venu en dire. El que perseverare hasta el fin, Moun qui persévère jusqu'à la fin, este será salvo. il va sauver. Tienes a Cristo ahora, Pour que Christ a kounyea, gozas de la salvación ahora, réjouit délivrance pero kounyea. Dios, su intención era gozarse por la eternidad. Mais bon Dieu intention li c'était pour réjouir éternité. Por eso dice Mateo 24:14, C'est ça Matthieu 24, 14 dit. el que perseverare hasta el fin, Moun qui persévère jusqu'à la fin, no el que perseverare un año, c'est pas pour persévérer une année. no el que perseverare 2 C'est pas años, persévérer 2 ans. no 3 años, C'est pas 3 aleluya. ans.
Hay que perseverar Ou besoin persévérer. hasta nuestra muerte, Jusqu'à la mort. hasta el rapto de la Jusqu'à iglesia. l'enlèvement de No l'église. podemos menguar, Capable de descendre. no podemos endurecer nuestros Qu'elle nous corazones. dit. Aleluya. Cristo vive. Jésus-Christ vivant. Hijo mío, si hoy escuches mi Si voz, tu dis à autant de voix. aleluya. Oh, alabanza a Dios. Alléluia. Bendito sea Béni Dios. soit le nom de Dieu. A veces, hermanos, Il y a des fois, frère, nos endurecemos nous fait qu'elle nous dit. porque queremos servir a Dios. Parce que nous voulons servir bon Dieu. ¿O no? Oui ou non? Estamos aquí porque queremos servir a Dios. Nous là parce que nous voulons servir bon Dieu. ¿O no, hermanos? Oui ou non, frère? Mio? Queremos a Dios. Nous voulons bon Dieu. Hasta los jóvenes Même jeunes, yo. que no quieren servir a Ils Dios, parlent de servir bon Dieu. ellos quieren, Yo même yo voulons. pero no encuentran cómo. Mais yo pas rencontré comment. Quieren servir a Dios. Yo voulons servir bon Si Dieu. usted pregunta a un Si joven, vous posez question à un jeune. ¿quieres ir al Vous infierno? voulez aller à l'enfer? Te dice que no, Là, dit ou non. pero no sacrifica, no paga el Mais il precio va payer prix. para encontrar la gloria de Dios, Rencontrer la gloire de para Dieu. tener una experiencia con Dios. Faire une expérience avec bon Y Dieu. está Il ahí, est là. sabe que existe el cielo, Y con eso existe. sabe que existe el Il infierno, connaît l'enfer pero existait. dentro de su Mais carne dans chair, il anhela el mundo, Rabaqueva y suela Bacaya, ¡Ey, Sara y Suaque! Y trata otra vez, Traité encore. y falla, Y falla. y falla, Y y falla, falla. y dice: yo no puedo ser salvo. il dit moi pas capable de sauver. He tratado muchas veces, hermana. Le traité Esa que va plusieurs fois, Isaías. Francel. He probado muchas J'ai traité veces. plusieurs fois. He comenzado de nuevo muchas J'ai veces. recommencé plusieurs fois. Urrabasai que Isaías. A su nombre la Non, gloria. lui c'est la gloire. Por eso dice la palabra: Et sa parole a dit. el que perseverare hasta el fin, Monde qui persévère jusqu'à hasta la el fin. Hein. fin, Jusqu'à la fin. persiste, Persiste. soporta, Soporte. soporta, persiste, Persiste, soporte. persiste, Persiste. persiste, verás, Persiste. verás la gloria de Dios. Va voir la gloire de Dieu. A su nombre sea la gloria, Non, lui c'est la gloire. a su nombre sea la Non, lui, gloria, c'est la gloire. a su nombre sea la Non, gloria, lui, c'est la gloire. a su nombre sea la gloria. Non, lui, c'est la gloire. El culto lo hacemos nosotros. Le culte, c'est nous-mêmes qui faisons. En esta mañana ustedes dejaron todo al predicador. No, Maintenant, no. on tout bagaille, la No, no, prédication. no. El culto lo hace nosotros. Service, Él c'est la nous-mêmes calla. qui faisons. Usted adora. Ou même on prie. Él predica. Y prêche. La gloria desciende. Aleluya. Era Basaca, Basaya. Adora a Dios, iglesia. Alors, on l'église. Usted sabe cómo On hacerlo. connaît comment vous faites. A su nombre la Non, gloria. lui, c'est la gloire. Amén, hermanos. Amen, frère. Y uno trata, prueba. On nous traite, il essaie. Lo hace otra Il vez. retourne faire encore. Vuelve a fallar. Il retourne faillir. Y dice: ya no más. Il dit, il n'y a pas capable encore. ¿Sabes cuántas veces pasé al altar, pastor? Ou combien de fois on passe dans l'hôtel, la pasteur? ¿Sabes cuántas veces yo me arrepentí, Combien de fois pastor? on repenti, pasteur? Yo traté. Traité, moi traité. Yo busqué. Moi chercher. Sigue buscando. Continue à chercher. Sigue tratando. Continue à traiter. Sigue acercando al altar. Continue à approcher devant l'hôtel. No là. importa si has venido 20 veces. Ça va importer souvenir 20 fois. Si hacen el llamado, Dios te habla. Si on fait appel, bon Dieu parler. Di: Señor, sí, Señor. Seigneur, oui Seigneur. Voy por el 21 beso otra vez al Je altar. vais essayer pour 21 fois Me encore. arrodillo otra Je vais vez. mettre à genoux encore. Porque no tengo otro camino. Parce que pas l'autre chemin. No hay otro camino. Pas l'autre chemin. ¿A dónde iré? Qui côté me prale? Aunque he fallado. Parce que me faille. ¿A dónde Qui iré? côté me prale? Si tú tienes Si vous-même palabra de vida, parole de la vie. si tu sangre solo me puede limpiar, Seulement sang qu'a nettoyé. vuelvo otra vez. M'a retourné encore. Vuelvo otra vez a cada Isaías. Oh, adora a Dios, Adorez mon iglesia. Dieu l'église là. Adora su nombre en esta Adorez le mañana. matin. Bendito sea Béni Dios. soit le nom de Dieu. Bendito sea el Béni Señor. soit le nom du Seigneur. Oh, alabanza a Jesús. Avancez, Jésus. À louange de Jésus. Jesucristo habla en esta mañana. Jésus-Christ parle le matin. No endurezcáis tu Pas corazón. fait que dit. En Mateo 7 dice la palabra: Matthieu 7, parole l'a dit. alabanza al Señor. Louange à Dieu. Y si tu corazón se ha endurecido, Il dit, si que dit. el altar está abierto en Si esta vous sentez mañana. que dit matin, l'hôtel là Para ouvert. decir al Señor: Señor, Pour dire, Seigneur, Seigneur. siento que mi corazón se ha Vous sentez endurecido. que moi vient dire. Oh Señor, ya no me importa, Señor. Le Seigneur, ça n'a pas importé moi. Pero Señor, tócame otra Le vez. Seigneur, retournez toucher-moi encore. En Mateo 7:13 dice la palabra. Matthieu 7, 3, parole l'a dit. Oh, dice la palabra en Mateo 7:13. Rabakesh, Shekaba, Isaías. Entrad por la puerta estrecha,
Dios mismo te dice, hijo, Bon Dieu même hija, a dit, petite fille, petit garçon, la puerta es estrecha. porte la li ouverte. La puerta es estrecha. Porte la li gis. La puerta para entrar al cielo es estrecha. Porte pour entrer dans le ciel là, li gis. Porque antes la puerta espaciosa, el camino que lleva a la perdición. Parce que porte la chemin qui facile à mener nous tout droit dans la Y mort. muchos son las que entran por ella. Il y a un pile monde qui passe là-dedans li. Dice ahí muchos, Li dit là en pile. muchos, En pile. muchos. En pile. ¿En cuál grupo tú estás en esta mañana? Dans qui groupe vous matin hein? En los muchos que se pierden, Dans en pile yo qui perdre. en los muchos que no se perseveran, Dans en pile yo qui pas persévérer. o estás en los Ou pocos bien on a un petit groupe. que aunque el camino es angosto, Et même si chemin agisse, que aunque la puerta está même si así, porte la agisse, usted ou persiste, persiste. persiste, Ou persiste. persiste, Ou persiste. persiste. Ou persiste. El que perseverare hasta el Moun qui fin, persévérer jusqu'à la fin. este será C'est salvo. les mêmes qui va sauver. Porque estrecha es la puerta Mais porte juste là. y angosta el camino Chemin qui difficile que là. lleva a la vida, La mène tout dans la vie. y pocos son las que la hallan. Pas de monde qui joigne lui. ¿En cuál de los dos grupos estás en esta Dans mañana? tout deux groupes ça yo hier matin. ¿En los muchos que se pierden Dans un pile qui va le perdre. o en los pocos que se salvan? Dans petite grâce qui sauve. Y tú que tienes tiempo en el Evangelio, Même qui a en pile temps. por experiencia, Par expérience. entiendes este texto. Pour comprendre verset ça. Ahora Pour entiendes y avoir comprendre. por qué son pocos, Pour qui ça c'est une petite grâce. por tus pruebas. À cause des preuves. ¿Cuántas veces Combien de fois casi te desmayas? presque découragé. ¿Cuántas veces Combien de fois casi te vas al mundo? presque aller dans le monde. ¿Cuántas veces Combien de fois casi deslizan tus pies? ou presque puis ou presque glissé. ¿Cuántas veces Combien de fois has pensado, ou pensez yo no voy a seguir más? moi pas continuer Hasta encore. aquí he llegado. Et là m'arrivé. Y ahora sientes por experiencia Pour sentir par expérience. y Ou entiendes venir comprendre. la estrechez de este camino, Et chemin juste ça. que de verdad Que vraiment esa puerta es angosta, porte juste ça. que de verdad Que vraiment si no persevero si pas persévérer. estaré en los muchos que se pierden. Moi va dans pile ça. Pero en esta mañana, matin, iglesia, à l'église. confiesa con tu boca, C'est à bouche. yo voy a perseverar. Pour persévérer. El altar está abierto, L'hôtel à l'ouvrir. yo voy a perseverar. Pour persévérer. Yo voy a Pour perseverar. persévérer. Yo voy a perseverar. Persévérer. Persevero. Persévérer. Oh, vuelvo al altar otra vez. Après tourner à talent. Vuelvo al altar otra vez. Acabacera Bacaya. Adora a Dios, iglesia. Louez l'église, louez mon Dieu. Adora a Dios. Louez mon Dieu. Su presencia está aquí. Seigneur là. Vuelvo al altar otra Après vez. tourner l'hôtel là. Señor, aquí está mi Seigneur, corazón. me calme là. Aquí está mi Seigneur, corazón. me calme là. Un corazón endurecido. Yo cœur qui enduré. Un corazón lleno de odio. Yo cœur qui en pile Un orgueil. corazón lleno de rabia. Yo cœur qui en pile colère. No puedes Pas usar. capable d'utiliser. Yo perdono Moi pardonne. como tú me has perdonado. Oui, pour Dieu pardonne. Yo olvido Moi oublié. como tú has olvidado mis pecados. Oublié péché Y mieux. aquí, Señor, Même là, Seigneur. ablanda mi corazón otra Parlez avec vez. Kim encore. Ablanda mi corazón otra Parlez avec vez. Kim encore. Voy a creer otra Notre vez. croire encore. Confieso otra vez. Confessez encore. Me pongo en tus manos otra vez. Mettez-moi blâmer encore. Vuelvo al altar una vez más. Mais après tourner dans l'hôtel là, une fois Y te encore. pido, Dios, Mon Dieu, bon Dieu. perdóname. Pardonnez-moi. Perdóname. Pardonnez-moi. Perdóname. Pardonnez-moi. Vuelvo a casa. Après tourner la caille. Mi corazón se abre otra vez. Qu'elle retourner l'ouvrir encore. Toma tu tiempo. Habla con tu Dios en esta mañana. Parlez avec bon Dieu la matin. Habla con Él con tus propias Parlez avec bon palabras. Dieu matin. Como escalar cuando no hay fuerzas para seguir. Cómo llegar cuando no existe solución. El Señor está aquí, aleluya. Seigneur ici à la De mi aflicción, en desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé.
Habla con tu Dios, habla con tu Dios. Derrame tu alma. Allez, parlez à bon Dieu matin. No con incredulidad, porque lo has hecho otras veces Parce que vous retournez faire une fois y encore. volviste a fallar. Vous retournez commettre erreur. Pero olvida ahora, empieza de nuevo. Oubliez couler et puis commencez. Si puedes servir a Dios, Recommencez à servir mon Dieu. dilo. Dis ça. Yo puedo ser salvo. Vous êtes capable de sauver. Si puedo salir Oui, vous êtes adelante. capable d'avancer. Yo puedo, dilo. Vous êtes capable. Yo puedo Vous êtes vencer. capable de gagner. Yo puedo Vous êtes vencer capable de faire. este pecado, Péché ça. esta prueba, Faiblesse esta ça. debilidad. Faiblesse ça. Yo lo puedo Vous êtes capable. por Jesús. Parce que En Jesús. ¡Ey! vous-même. ¡Ey! En Hebreos 3:10 dice la palabra: a causa de lo cual me degusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y dice el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que de ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aleluya. Hébreux chapitre 3 verset 10. C'est ça que fait moi t'ai fâché sur moun sa yo. Moi t'ai dit moun sa yo toujours a fait mauvaise idée dans tête yo. Yo t'ai refusé obéir commandement yo. Moi t'ai fait colère. Moi t'ai fait serment. Yo pas jamais mettre pied yo côté pour yo poser corps yo ensemble avec moi. Frère yo, attention. Pour aucun nan nous pas arriver des mauvais sentiments dans quel qui pour faire perdre confiance dans bon Dieu. Pour laisser ça, li pas virer do bay bon Dieu nous. Alabanza al Señor. Y estás en el altar en esta mañana. Même qui devant l'autel à la matin. Algunos de ustedes con incredulidad. Quelques nan nous même avec incrédulité. Estás hablando con Dios, Parler avec bon Dieu, pero estás pensando nous penser en todas aquellas dans veces tout ça yo des fois que has fallado moi commettre erreur. y no crees que ahora será diferente. Que ou pas quoi que qu'on capable différent. Pide perdón para el pasado, Mandez bon Dieu pardon pour passer. olvídalo Oubliez yo. y comienza otra Et vez. puis recommencer. No pienses cómo será la próxima semana. Pas penser comment semaine prochaine pour aller. Fe para un día. La foi pour un jour. Hoy comienzo de nuevo. Jeudi à m'a recommencer encore. Hoy comienzo de nuevo. Jeudi à moi recommencer encore. Hoy empiezo de nuevo Jeudi à me commencer encore. para adorar a Dios. M'adorer bon Dieu. Mi fidelidad comienza hoy de nuevo. Fermité moi commencer couler. Soy fiel a Moi Dios. fidèle dans bon Dieu. Soy fiel a Moi Dios. fidèle dans bon Dieu. No pienses. Pas penser. Estás pensando, Que me penser. ¿cómo será de aquí a un mes? No, Qu'on a pas faire un mois. no, Rabashaka Maisaya. Un día a la vez. Un jour à la fois. Un día a la Un vez. jour à la fois. Hoy empiezo de nuevo. Jeudi à me commencer encore. Fue para un La día. foi pour un jour. Él derramó su sangre. Esa sangre hay poder. C'est ça qui pouvoir. Usted tiene que creer Mais je crois que usted puede ser salvo. capable de sauver. Yo puedo ser salvo. Capable de sauver. Yo puedo ser salvo Capable de sauver. por la sangre de Jesús. Par Jésus. Puedo vencer esta debilidad por la sangre de Jesús. Par la sang de Jésus. Por la sangre de Par le Jesús. sang de Jésus. Abro mi corazón otra vez. Cœur-moi encore. Abre tu corazón en esta mañana. Ouvre cœur matin. Abre tu corazón. Ouvre cœur. Aquí estoy, Señor. Mais moi là, Seigneur. Ablanda mi corazón. Ma ouvre cœur moi. Ablanda mi Ma corazón. ouvre cœur moi. Dios te ama. Bon Dieu remet. Él 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 te ama. Bon Dieu remet.
Él te lo demostró en la Et cruz, c'est lui-même qui cherchait au secours. donde mandó a su hijo. Et puis il voit petit là. Cuando eras pecador, Là qui était péché, perdido, ou t'es perdu. Él murió por Il usted. mourit pour. Ahora que Él te salvó, Qu'on y a sauvé. Él te va a levantar otra Il vez. va retourner lever encore. Él te va a levantar. C'est lui pour lever encore. Él te va a levantar. C'est lui qui a levé. La obra que Él empezó, Travail commencé. esa obra maestra que Él empezó en tu vida, Travail il a commencé lo va a perfeccionar. Il va le perfectionner. Lo va a Il va perfeccionar. le perfectionner. Lo va a finalizar. Il va le finaliser. Pero tú abre tu corazón Pero otra vez. l'ouvre cœur encore. Con el corazón se cree. Parce que avec cœur Un corazón endurecido no puede creer. Con el corazón se cree. Abre tu corazón. Perdona. Confía. Da oportunidad otra vez a otros para tocar tu corazón. ¡Ey! ¡Sacaba esa! Gracias, Padre. Merci, Papa. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias por tu palabra. Merci pour parole. Prospéralo en cada corazón, Padre. Prospérez dans chaque cœur, Papa. Ayúdanos, Dios. Aidez-nous, bon Dieu. Ayúdanos, Jehová. Aidez-nous, Seigneur. Ayúdanos, Señor. Aidez-nous, Jehová. Gracias, Padre. Merci, Papa. Y saludamos a todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana. Salut tout le monde qui a écouté le matin. Has escuchado, Aruba, esta palabra. Et à Ouba, écouté parole ça. No endurezcáis tu corazón, Pas fait aleluya. cœur dit. Los aquí en Bonaire han escuchado la palabra. Si dans bonheur, tu écouté parole ça. No endurezcáis tu corazón. Pas endurer cœur. Y los otros amigos y hermanos Et l'autre ami frère. que no sabemos el país, aleluya, Qu'on ne pas contre qui pays. no endurezcáis tu corazón en Pas esta fait cœur mañana. dit matin. Sigue persistiendo. Continuez à persister. En Papiamento hay un dicho que dice: Dans pas bientôt qu'il y a une parole qui dit. me estantén anoche no será, Tout autant que soleil pas couché, carrera divina no acaba. course cabrit pas fini. Traducido literalmente, Il traduit littéralement. hasta que no sea la noche, Tout autant que soleil pas couché, la carrera del binao no termina. course cabrit pas terminé. Eso quiere decir, Ça veut dire, tienes vida. ou gain la vie. Cristo no ha venido, Jésus-Christ pas fini. tienes esperanza. Ou gain espoir. Persiste, Persistez. persiste. Persistez. No te des por vencido. Pas quitter au No perdu. te entregues. Pas quitter au perdu. No dejes que el diablo te convenza Pas quitter le diable à que el gain. cielo no es para usted. Parce que vencer pas pour El vous. cielo es para Le todos. ciel là c'est pour. Porque así de tanto Dios amó al mundo Parce que le bon Dieu tellement aimé le que monde. dio a su único hijo Il voit seul petit là. para todo aquel que en él creere Pour tout le monde qui croit en lui, no se pierda, il va pas perdu. pero sea salvo. Mais on va sauver. La salvación es mía. Dilo. Délivrance c'est pour La moi. salvación es mía. Délivrance c'est pour La moi. salvación es mía. Délivrance c'est pour moi. Perseveraré hasta el final. Gracias, Jusqu'à la Padre. fin. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos pueden sentar. Aleluya. Chita ensemble, bien-aimés. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dieu bon, Amén. bon Dieu merveilleux. Alabanza a Jesús.